UMLA kanot Shillong uba Adelbert Nongrum haringkat bat UEE ke PWD USDO bat ke officer ke PWD ringkat ba chairman ke Jelrut Welfare Committee UPD ke lalek benjurip ya kasurok ke Jelrut kaba kanala kaladam bat haka poslam kipat ba nang song kimat shibun kijing namar ke jingon tu jong ka habakran bat kinong tok kubor UMLA kanot Shillong uba Adelbert Nongrum ulay tu berkipat ba nong song jong ka than Jelrut kimat jing haka poslam namar ke jing bomdan kinala ke babiang na kaliang UMLA ula shim kia ya kani ke jing bat marmar ula hier daladi benpet ya kani ke jing dan kam bat udan ke jing kermen basyen kinla ban pendep ya kani ke jing terei banchna ya kinala ki babha khnang ba ka katut syaka jaka ka badai bat kan long ke jing mento ya ki patba ngaron mata ni po Jelrut opo Jelrut ringkat tu basantu bang jok kerteng beri presiden joka Jelrut Welfare Committee ringkat ke executive committee member the official jong sendiri po kajing one lang jong di executive committee executive engineer di ba letep the official jong jong prodi ngaron ni por kalong ban one pit ilamika aku adok ini ke train senala ka bah sedang nanti na po petrol pump adu ni po fish market ini gede ke problem ka bala lamat tekini ke noksong senong jong ni ka area ni po Jelrut noksong senong po Jelrut la slam ba taki bon tali senam taki sauho senam mano banong di malayo yawan propose sendiri ini ki senam balik ka smart city ready license part ki reject atau opsel pemerintah kadang propose biang sepo peduli lambai minister in charge di sepasto tensong ngawani kedua bat ila endorse kan ila recommend sepo department malai DPA dengan scam hirup kan irukan longkam bat kanong kecing kerku ke jaman toy ya kan ka senong hani po Jelrut kada ke kamram ka absolute duties and responsibility jong akum family one page ya ka equal service na kabanta constituency brokui barkham tamru along ba haman lagi ayom jo kaslap kali jengliut kapor liut kan slap tang arm lemon slap chur class legum bakini ki affected houses families ti chapo kidon ki spa tali ki bon ki sakta lembakan ni jeng bomdon ka proper drainage jadi rota nong rem ngawara menta ya ki official jong peludi ni jong khamat ya gejeng dongkam kamde gejeng kwa khnam kanong gejeng metoi barkham tam ku jadi nong song bat ki bayat man penokam ini ka lenti. I'm so great for beloved MLA Mr. Nongrum, since we have requested him for this drain, no, from the petrol pump up to this Jelrut Bazaar. The condition of the drain is so bad that even a small rain, the water flow on the roads. So now, thanks to Sir, he took the initiative. Now, Sir came with all the higher official of PWD Shillong. So hopefully they will take an immediate action. And before rain, we are expecting to complete the whole project. No, so thanks once again, sir, for your initiative.